Srđane, prvo da te pozdravim iz Igmana u slogu Merdijana. Prije toga Krupa i ostalo, možete malo pojasniti kako je došlo do prelaska u Vrhunski klub. Pa prvo iz Krupe, da se zahvalim ekipi Krupe u kojoj se odigrao dvije top sezone u kojoj su osvojili 2 godine zaredom titulu i to. Put me ovdje u Konjic, nažalost nisam se dobro tamo snašao, sve splet nekih nesretnih okolnosti i to. I mislim da nisam pogriješio što sam došao u Slogu Doboj, poznajem ekipu, trenera također i jedva čekam trening i da krenemo u ostvarivanje novih ciljeva i sve što je stručni štab i uprava iznijela ispred nas. Vjerujem da si pratio Slogu Merdijana, šta misliš, kakva su bila očekivanja za togu sezoni? Ja sam pratio stalno, mislim da ekipa ima kvalitet sigurno, kažem, sa većinom momaka sam igrao i u Krupi, poznajemo se dobro, stalno smo u kontaktu, stalno smo pričali, utakmicama, komentarisali i tako. Možeš nam neke od njih navesti, pretpostavljam Redžić? Da, Redžić, Batar, Dujaković, Maza nam je bio kondicioni trener isto u Krupi, Šipovac, Milojević, sa njima sam svima u super odnosima. Da li poznaš način rada šefa stručnog štaba i ostali treneri osim Mazića s kojim se sarađivao za sad? Pa ja mislim da neće biti problema nikakvih, mislim šef je nas svakako pratio gore i u Krup dok smo trenirali, bio je tu, gledao treninge, sve, tako da mislim da neće biti problema, da će se brzo i prilagoditi i naviknuti na uslove novog šefa i srećan sam još jednom što sam došao u klub. Dobro, ne mora biti gol ako u Krupi, ali može. Dobro došao, još jednom hvala. Hvala. Srđana Mrzića sam ja pratio, naravno, dugo. Srđan Mrzić je u fudbalskom klubu Krupa pokazao kvalitet koji pretpostavljam da mu je potencijalno ulaz u Premier ligu, tako da ja to i očekujem od njega. Pojavila se evo kombinacija u posljednjih nekoliko dana da bi mogli da napravimo ovo što smo danas napravili, a to je da Srđan Mrzić potpiše sa nama ugovor i evo, drago mi je, Srđan se potpuno uklapa u nekakav moj koncept da trebamo biti mnogo brži, da trebamo biti mnogo efikasniji i on može odigrati na 2 pozicije u ekipi. Mislim da smo sa njim pa vjerovatno i zaokružili ovaj prelazni rok, jer 4 nova igrača u prvoj reprezentativnoj pauzi nije malo, ali smo želili da zaoštrimo konkurenciju, da ovi momci koji su tu i pokazali određeni kvalitet, ali i oni koji nisu dovoljno za sada dobacili, ako mogu tako reći, za Premier ligu, da im nametnemo konkurenciju, da bi oni bili bolji. Tako da Srđanu želim dobrodošlicu, vjerujem u njega, mlad je momak, želi se dokazivati, nije dobio ni minute u Igmanu i to i jeste razlog zbog čega je odlučio da ipak napusti taj klub. Kažem, vrlo dobro ga poznajem iz Krupe i znam šta može i najbitnije mi je da bude zdrav, da bude, mislim da je on u fizičkom smislu sasvim ok, ovih nekoliko posljednjih dana možda malo zaostatka, ali evo jedva čekam da stekne pravo nastupa i da konkuriše za tim. Još jednom Srđane dobrodošao, očekujem mnogo asistencije i golova.